Jack. Okwa asorokwa. Wasini jidi abidwa enti yenjano. Okay. So okwa asorokwa. From Monday to Saturday. Morning kuwana wudi. Kwasira no patututu na wasore. Wafa Bible. Wudi weni asha story fi Jack. Momisa. Yankwati yense. Yakanya yense. Wasi uchida mpunya kopon afrero. Momisa mame te se. Hwane se owunya kopon the telephone number. Wote call no way. Jack. Bone WB. Mameka. Jack. Anopa tututu beti se no be tunjuk. And don't be try when you obi have a penare. Ipi ya. Onu akasankasak. Mameka na meto brone na wote so no oni ntemu wofu nyina akonhia ya obi era rejeto no tweda mponya medie ene ebeje okwa asore kwa ode bonyini obi dwana brodo bia pango kewu from Saturday to Monday bia na wo ye ya oso tweda mponya koponi entemu po awote no obi era po rejeto nya wo ye bia no aso obi ye ni na wo sora do patututu na wakwatana so demu Wasini jidi ya babidwa eti yenjano wasarano patututu anotu nyamenjo mameka na menjiro Jack ni obo Pentecost asori donor ano patutu madom sorry ye ekwa ejumano onupo yesi unyame mfere no hwe kona ko bisa ruma mfada emara ose sofono unyashe atale fufu biela kanku de biela natarie esine nanse white Jack abofu ompo esha atale fufu na no sumpono obeka simponik onu awose oni oba mpona momamenka membisa na meka Jack osofu numpa ojina wani mu no mameka na menchero hwe oni emani nyina da ehia mameka na menchero odi enpu no no kura beti makase otene hwe from Monday to Saturday bone ene shemuma usore ko siera do patututu wode babu abawte mu akojina soro dem uyi dede obi ya misa ohwe otwela mponya kopono arejato miso okwa asore kwa o Kristo ni obi mpanwo otwela mponya kopono de awunu wasi wode bonyeli Jack mameka beti ya check bihunu ya check nanka yesi yanka yehuna yanka mameka na mentero wode bonyeli dakorope ena wode ko asondemu ekoye dede hwe usi mwache waya akonchire die na wonye nanso wabara boy intimacy sa wafefu okwa untimi kobi atale papaya untimi shebi kaya bayak untimi nam mameka se benjira mo akristo fuwe